inshingano zacu. Bakunzi bakunda ubuzima health care turabasubuje kandi tubahaye ikaze. Njyewe ugiye kubaganira nitwa Eric Abizera abankora muri KUNDUBUZIMA health care. Rero aka kanya tugiye kuganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Indwara y'umuvuduko w'amaraso ni indwara yabaye nk'icyorezo, ni indwara yugarije isi, ntitinya umugabo, ntitinya umugore, buri umwe wese yayandura yayirwara bitewe n'uburyo yitwaye mu mibereho ye ya buri munsi. Iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije igira ibimenyetso biranga, harimo gucika intege, harimo kugira iserere, kubita hasi, mbese nibyo bimenyetso biranga umuntu urwaye iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije. Rero muri KUNDUBUZIMA health nkuko twakomeje kubabwira, tuvuza imiti gakondo ikomoka mu bimera, ariko iyi miti ikaba ikorerwa mu Bushinwa. Ubuvuzi bw'Abashinwa bukaba bwitwa mu ndimi z'amahanga medicine traditionnelle chinoise. Rero iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije bivuze ngo iki ni itembera ry'amaraso ribi mu mubiri. Ubundi kugira ngo ube ufite umuvuduko mwiza w'amaraso ugomba kuba uri ku 120 kuri 80. Noneho igihe wazamutse ukagera ku 140 kuri 90, icyo gihe uba ufite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije. Icyo gihe amaraso aba ari kugenda mu buryo budasanzwe, aba ari gutambuka mu buryo budasanzwe. Icyo gihe haba hariho imikorere mibi y'umutima, amaraso ntabatambuka neza mu mutima, imijyana n'imigaruro ntabwo ibikora neza. Niyo mpamvu iyi miti iboneka muri KUNDUBUZIMA health care ikozwe mu bimera ibasha kugenda ikazibura imitsi igeza amaraso mu mutima. Ibyo bigatuma umutima ubasha kurekura amaraso neza mu buryo buri mu buryo buri normal. Hano muri KUNDUBUZIMA health care rero twabazaniye umuti witwa superkitene. Uyu muti witwa superkitene harimo coenzyme 10, harimo glucosamine. Uyu muti utuma umuntu urwaye uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije abasha kugubwa neza, akamera neza. Ibimenyetso biranga umuntu urwaye iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ni ukudasinzira, kuribwa umutwe, no kugenda kumva hari imisumari mu bworo bw'ikirenge, sinza ni gukandagiramo, akumva babara mu gice cy'ibumoso cy'umutima. Icyo gihe ufite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije. Rero icyo gihe iyo byagenze gutyo ugafata iyi superkitene, ituma habaho gutera k'umutima neza, amaraso akagera mu mutima neza nk'uko bigomba, kandi akongera akavamo neza nk'uko bigomba, kuko umutima ni pompe disa, ni pompo y'amaraso, niyo ishinzwe gusohora amaraso ndetse ukongera ukanayagaruramo. Rero iyi produit ikozwe mu bimera yitwa superkitene, iyo ikemura ibyo bibazo byo gutuma umutima utera neza, palpitation du cœur ikavaho, gutera k'umutima nabi bikavaho, umutima ukamera neza, amaraso agatembera neza, umwuka mwiza wa oxygene ugatembera neza. Nabwo iyo ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije, akenshi na kenshi nuko umwuka mwiza wa oxygene uba utakibasha kwinjira mu maraso ngo amaraso abasha gutembera neza. Rero nkuko tubizi, umuntu yinjiza oxygene, umwuka mwiza wa oxygene, agasohora gaze carbonique. Icyo gihe rero niyo mpamvu iyo ushobora gusohora gaze carbonique ariko butinjije umwuka mwiza, bikakuviramo ingaruka mbi zo gukora ku mutima nabi, cyangwa se itembera ryiza ry'amaraso mu mubiri ikaba nabi. Niyo mpamvu rero iyi superkitene igenda igiye gukemura ibyo bibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije. Yijiko biloba nayo ikozwe mu bimera 100%. Yijiko biloba yo uzika kenshi na kenshi umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije agira umutwe, agira iserere, agira ikisengera kidasanzwe, ku buryo n'amaso bishobora kumuvamo mu maso guhuma, mbese ugasanga nta mahoro afite, ndetse gutera k'umutima nabi, kuba amaraso atagera mu mutima neza nk'uko bigomba. Ibyo nabyo bituma bishobora kuba byagukurira kurwara indwara z'amastroke, za migraine. Ibyo bigatuma ubasha kuramba igihe gitoya. Rero hano muri KUNDUBUZIMA health care
twabazaniye imiti myiza yizewe ikozwe mu bimera, harimo n'imiti yitwa Dukorera ugiye gukemura ibyo bibazo ku bantu bagira ibibazo bya migraine ituruka ku muvuduko w'amaraso ukabije, abantu bagira ikibazo cya stroke ituruka ku muvuduko w'amaraso ukabije. Iyi Dukorera igenda igiye gukuraho ibyo bimenyetso byose twavuze haruguru, umuntu akagubwa neza akamera neza. Tukagira uyu muti nanone ukozwe mu bimera witwa Cardio Power. Uyu muti witwa Cardio Power wo nta kindi ukora, ushinzwe kurinda indwara zitwa cardiac, indwara z'umutima. Iyo igenda igiye gukuraho ibinure biri mu mwijima biba byarafashe ku mijyana n'imigarura, ibyo bigatuma ya mitsi yazibye kubera ibinure, ituma amaraso atembera neza. Iyi Cardio Power iragenda ikabihanaguraho ikabikuraho, bigatuma umutima ubasha gukora neza, amaraso agera mu mutima neza nkuko bigomba. Ikindi iki Cardio Power nuko umuntu wese ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ufite ikibazo cy'umutima, iyi ngiyi iragenda igakuraho ibyo bibazo byose. Niyo mpamvu umuntu ufite ikibazo cya hypertension yadusanga hano muri KUNDUBUZIMA Health Care aho ikorera mu Mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic. Winjiye kuri restaurant Umuti na MTN Center, ushaka kugana kuri Bank of Africa winjiriye imbere ku muryango wa D55 A2. Muri KUNDUBUZIMA Health Care twabagiriye tubazanira iyi miti ishinzwe gukemura ibyo bibazo bya hypertension. Ndongera nsubiremo nababwiye ngo ikizakubwira ko ufite umuvuduko w'amaraso ukabije nuko uzasanga ibipimo biri hejuru biri ku 140 kuri 90, waba ari normal ukaba uri ku 120 kuri 80. Ubwo ni 12 ku 8 na 14 ku 9 ku muntu ufite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije, ari byo bita hypertension. Aha rero tukagira iyi super nutrition irimo vitamini za ngombwa umubiri uba ukeneye, harimo vitamini K, harimo vitamini E, harimo vitamini B1, harimo vitamini B2, harimo vitamini B3, harimo vitamini B4, harimo vitamini B7, harimo vitamini B9, harimo vitamini B12, harimo vitamini D3, harimo vitamini zitandukanye, harimo vitamini arizo zituma ubwonko bukora neza, cyane cyane nk'iyi super nutrition. Iyi ni nziza cyane, niyo iri kumwe n'iyi deep nk'uko nakunze kuyivugaho cyane. Iyi ituma habaho gutembera kw'amaraso neza mu mubiri, imitsi ikazibuka, imitsi igeza amaraso ku bwonko ikayagezayo. By'umwihariko abantu bagira iserere ntabongere kugira iserere, abantu bumva hari ibintu bibanotora mu rwego rw'ikirenge cyangwa se umubiri wose ntibongere kuyigira, gucika intege ntibongere gucika intege, kugira isesemi ntibongere kugira isesemi. Ndetse iyi super nutrition ifite ububasha bwo kuba yakuraho kuba wagira ibibazo bya stroke. Ni nziza cyane, ni turima nziza cyane isobanutse kandi yizeye ku ruhando mpuzamahanga, nayo ihabwa ubuziranenge n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice, igahabwa ubuziranenge na FDA Food and Drugs Administration, igahabwa ubuziranenge n'ikigo harare cy'abayisilamu gishinzwe gusuzuma ibintu biri harmful, igahabwa ubuziranenge n'ikigo FDA Rwanda Food and Drug Authority nacyo kiha ubuziranenge. Iyi miti rero irize ku ruhando mpuzamahanga, nta ngaruka wagira wayinyoye, nta effet secondaire igira kuko ikozwe mu bimera. Kandi iyi miti ntabwo igirana interaction n'imiti yo kwa muganga. Ukimira kunywa imiti yo kwa muganga urenzaho iyi ngiyi mu kugira ngo ijye gukuraho amatoxine y'imiti amatoxine y'injiye mu mubiri. Niyo mpamvu iyo umaje gukoresha imiti yo kwa muganga ugakoresha n'iyi ngiyi, biragufasha cyane mu kuzamura ubwirinzi bw'umubiri. Nta handi wayisanga rero, wayisanga muri KUNDUBUZIMA Health Care. Ukeneye ibisobanuro waduhamagara kuri 078 56 86 68 2 cyangwa 073 65 515. Watwandikira kuri WhatsApp, izi nimero zose ziba kuri WhatsApp no kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Google, hose wahadusanga, hariho ibiganiro byacu. Murakoze. KUNDUBUZIMA Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.